Madam Japan, both will be Dinichi. Okay. Both only Dinichi the time I won. So, or you Bushiana Kanye. We won't buy a Tiano, Mashole Tiano. Hey, Munjayo. Munjay. The different who say, Nippon in Yasema. And Rabbi bring mine. And then I'm finding Fambra Quanso. Christos will be to him bringing it down. Okay. Nobody. Nobody. What about tries out was about Christos? One memory and do bear in film or mine by rejected. MPP for contest are Mukui. Meaning your universe in favor of the power Ghana Mampany. About what on mine, me prophet Aduna in America. One more contest, MPP flag bellership. No. Minya daji aye bise obia achi. Okay. Na so na bo kan Japan contest na okon. Say free and fair. Be ye adwuma wo one party no a. Yankopon me she ne die no ya. Me ka kire onabo kan Japan na chi di for say. So person contest wo mu ni easily on. Wo mu fresh nshum shole di for. No mu nyam pai bo mo na bo kan Japan. No mu contest January 31st na wo mu hwe ni wisi. Abusiamo akwaba edeba too much GH master so first time you subscribe to me so now the bell no aka ho sa no upload me to when the first person ya unsa ebidi kan kabi ebre so no yet na say no hu say spiritual programs trending issues breaking news and political stories and abibia ye de bro ne ye ba be the political and spiritual no ni na eba be kan boom best media say dem ni no never be document me say we do comments in the comment section ho ma me prepare no ye beje bre na ya kan e de ma na busia ansa na enne meda me guest amene bi djuma na di na fe ya konkomo na yebe bono so yeni kan enhwe video yi na yemba sem bia Prophet Nigel Gazy aka ediafa ono aboke na compare ko Japan ho ene enema bi a wo ye editia na sunsun fo mu ase anhwe yi a ebetimi aha ono aboke na compare ko Japan busu am yenti mra yeba afi abedi nkomo. Trust, faith, belief in the office of the prophetic no seems to be at an all-time low. Yeah, because of Kennedy Japan. Because of Kennedy Japan. What did he do? Kennedy Japan, no, he attacked the prophetic to the highest level. Look at the stature of Kennedy Japan. And again, me papa da from I want to be circumspect. Okay. Yeah, well, Kennedy Japan attacked the prophetic. And if we are saying the prophetic is at all-time lowest, it's true. And around the world, by the privileged mercies of God, I've gone to all the continents of the world, and all the major prophets around the world admit that the Ghanaian prophets are prophets. We can have character discrepancies, which is common to all men, but you can't a dear Juma Ghana. Because Ghana for your bomb pie, me say, me pass auntie. I don't like going to Kumasi for a program because if it's a church of 500, about 450, so abroa or your paying or a debe and crab, you almost bomb pie into no, a fre, so. And look at what Kennedy Japan did to the church, did to the prophetic. But it was for an attack on the entire office of the prophet. He singled out some individuals. If you attack me, whether I'm of God, I'm not of God, I represent an interest. You have attacked the entirety of all the interests. If you attack Bedi Kobi, whether you like his nose, you don't like his nose, you have attacked what he represents. If you attack Obinim, I mean, you have attacked the Christian fraternity. You have attacked the prophetic. And like you said, he picked some few people and he attacked us like me. He took me to the gutters, which it were not true. No, how can he say a fine gentleman said me a murderer? And he hired people to collaborate it, if not for your friend Teresa Wuni, Honorable Teresa Wuni Nikwa. And Kabadisa, they would have jailed me. I can tell the countless of time you bet me call your friend is saying Achimota Mile 7 police station. A church, oh yeah, so you see, so Emery Pemno, Yebekasa, and it's unfortunate. It's unfortunate. But I believe God said God will revive his church. And now last 2 weeks, I'm in pain for be a bonkom. I could see people are now going back to church.
that thing didn't allow a lot of confidence if he prophetic. No, but the church is for God. Read Genesis, Revelation. It is only the church not say, I will build my church. Yes, he didn't say he said, I will build my church. God will build his church. But on Ken, you know, won't you say, sir, because you were one of the targets, yeah, created this sense of, I don't want to say hate, but as a woman, that emotions make cloud your judgment about him. Yeah, what I'm trying to say, I mean, I'm not one of the people that pretend. Okay. I don't like Kenneth Japan. I can't like him. Okay. And since that day we pray because of your because of what he did against me. And since then me bomb tiano till today. But that's not of God. No, it's not a matter of what it's not of God. Judgment is of God. Yes. Bible say near usinya me ejuma kwan yenyi nimfio. Me I have an assignment. Enti usi ejuma no kwan a mebo ho pai say me nyankopon me radio frame no onyi nimfio. Some pastors, Apostle Paul Cars, say that unless that the coppersmith or how me pa or senior couple in my life and in my ministry, and not just me. You have no idea. I saw for the share bonkom meetings. You have no idea the number of prophets that have died because of Kennedy Japan. Prophet? Yes, died. Your friends, I don't have the permission of the family to mention his name. He died. So he died. After that, his church. Nobody goes. He died. He has died. I could have committed suicide. Say young guy, me near Bonnie I'm young. Say, man, will be a friend of John Mahama. Now me cry me in I'll be president. You chatrogu me so my yes say. And I go like, what is it? What kind of country I am building here? You call not like me. But you give me that space and me operate because I'm a fellow Ghanaian. And nation building, you hear software, you hear D4, you hear OBR to build nation. Yeah, but when people have information, and they publish that information into publication, it can be of several. Yes, please. And you feel, say, Nipana Kabibia an attack on your person. Yeah. You could have issued a writ against him. I couldn't, but that time they were in power. And look at the statue of Kennedy Japan. He was a member of parliament. He has all the money. And he was a defense something committee of this. And I felt but it doesn't make him above them. No, I know. Very well. But you and I know true, you and I say that's with no disrespect to the judiciary. At then judiciary, I couldn't have my day in court. Now, no, I video no na yakwa kwahwa aba ne nyina ene se prophet Nigel Gaze say enyema bi ya honorable kana kumpraku Japan ye na bibia etwam ya wo no titiri no sorry ne tia ne ye pa fe Christopher ko ne nyina no ana honorable kana kumpraku Japan sorry editia nto wo no prophet Nigel Gaze de wo kono kokoro mu a ene o wo boni din ebom paye editia ne pe se Bible class Alexander ko bedonfo no ayem boni bebrente rade entua ne kase ne nyuma tente no bi ene empire prophet Nigel Gaze ebo edema honorable Ken akompraku Japan aso ne ebisa ne se ebenya ne sunsun so ana we no eti se ne wato body abo osnata aso entimi enye ne hwe ene mensa ka prophet Adonai ewo menche wo ha ne ba bi din ko me se obre no kame ho ne mo di fa kwaba na afi fa nkomo no enhwehwe so Podi for mo akwaba. Papa bibia boko. Obade yankopon adum ti bibia boko. Ye da nyame ase. Video ya yekohwe yi ene ensem a prophet Nigel Gaze aken. Odi for wo je ne sen. Mi ti ahwefo mo hwe ensambre. Me pai bo nso obade yankopon yu bibia akoma so bisade mo no. Na ehye ni di imi. Amen. Odi for ni se papa na akakasa bi etia ne mbre bi etwem. Nti obom paye tia no abribia onu di for no asema oka ode abetu abonten na eye de na papa no ka kasa bisa tia de na e bai nti na papa no ka bi bisa tia odi for se ye bekoye chi kakra na ye bekai ye ho kakra unse ebrebidru ya na wono aboka na kompe kwa Japan ase asofo bi enya asofo nyina de but asofo bi osusu se womo enhyeda nyenya medwuma ne ye no wo sa wo so pa nti ma me bisa say question na we yi man okay I Adonai Power City musumo makwa ba Adonai Power City prophet Adonai so yesu so okay
na honorable kan Japan ade na obubo asofo ni bidin no wambo prophet Adona din e wade odifo akwa sunsun sole difo akese ogana ha difo bebre ade na wambo ebidin no bo ebidin ade ndia mami tumi nuanu mo difo no okay sunsun mudwuma ye na enye hunhuna onye obi enya asem na obi mu enya asem ama nipa na ka asem bia wonim se anya wode se mbra wo man ni mu bebre a ka nipa ne kan that time no fi se ni o kan oni hu adanse no gu oni masa obetumi esim okay that time okay na mini mienti a wan kan wa asem ya ende ya papa sorry se o president bi ama sa asem IPA ama obia ti ni na dofo ni ade o mu di papa ne ti ebinom a wo mu so won ba dwendwen ho won a ebe akoye nsem bebre o media ne so mami kakre di oda mo kan Japan ni history kakra nkyere ahwefo a mo hwe okay oda mo kan Japan asoro se ase ko first eyodi for cancer sa eso fisun so ya nkanda ni prophet Adona na America one more contest MPP flag bearership no Minya daji aye bise obia achi okay na so na bo kan Japan contest no kon say free and fair be ye adwuma wo won party no a yankopon me she ne die no ya e de amanana yankopon me she ne die no ya me say free and fair because say party no honorable kan Japan ogbomu na all contest no so we spiritual fathers who want to kwechiri about woman anamon tu pia wo tu for one party no say wo person be diga na so say wo choose leaders ama parties na come we di for me say wo bon pai ma wo nka contest ni bi wo anke du anko mba from wo pe that position ni atanasi nanka what wo mu no ma asese nyama bi ansana Wama kwans will be ambe contest. Okay. Yes. But one day any say you feel say we be boy wama dwen womunim die e na womu disu. Ntina womu call election womu su poto a won wan kasa up to na womu ntiase no. Say election na womu su ye no. Say nka womu national executives ni ye obi a womu nim womu ti politics ase a nka say won committee na won tea ni yechi nkasten ko me ko so investigate election o mudu hwe ko bo se no bibi na ankoye o bibi na ma se ni ngwase ne ba na yes sunsun from nye bebi akokọ abrabon ye mfa honam nko ambobra o de honam nko abobra o be feli okay o de honam nko abobra o be feli wa abrabon odi for work say time na honorable kana compare Japan Professor Yogezi chere wakan sembi digu no hufini ad na kasa time no wo sem ka wode no ekokot na wo kire se o ko betimi de na kokot de na so sa time no MPP na wo power enu nti na wo hye de ni gidie mapase wo kwa ibedi asem no e de ama no se asem na di enipa na kan okay ye wo oman no the way a se party wo power oman ni nipa bi dwen eni anamntuo bi na wo tudu eye hu wo man no because eye wadwen say me nya party we ni is a party we wo power there obi ni mi di asem na masem ye dekora na enko bebia nti ye ni gidie tisi anu say party we wo power there wo mo kire say judges wo ho wo mu nia di party ni chi say party we so ba power no woman nie move akochi sisi asa na nipa na okasa na opese okire okay baba me tu me nua no mu edifo no a wo mo ye break and go edifo no fo se you bia na yesu me fidi yi no mana bo na obo ni din no no ko edifo cancer nti sunsu me di papa ne chi bofo di papa ne chi ne ko no ankasa onim so so da ye hu ye kwa ni ye die fa so ba ya yankopon ne pagya no so on ankasa me ka kire honorable kan Japan ne chi di for say so person contest wo mu ni easily wo mu fresh sunsu so le di fo
no mo nyam pai bo mo na buka ni Japan no mo ko contest January 31st na mo hwe ni ebisi Odi for wo ka bibi say contest na wo mo be ko no eye free and fair abatuo bia ya na wo mo ka ne se enya abatuo bia na ye free and fair ono abo ne kura maybe be ka se MPP for there na wo be kire kwan wo mo fa so di wini aba na de so mo fa kwan bi so e na di wini aba no enti abatuo de se wo kwa wonim se bibia betimi yes enti ya na wo ka ne se ne ko ba ne sa na se ono abo wini am fa nko hye bibi se wo se ye ka se free and fair nko so me no mo ba ya me kasa so hwa me pese me bodi me am kan kasa kwa bi nti gina o ma wo nipa na wo kwa kensi en se be ma wo nya da ho na obenya police station executive sa obenya wo mugidie se we bi obi ba na obe bribe wo kwa wo mo nje something na make us say free and fair because your police station executive you are all the ko si wo de ne ko ye wa na emusini a obetum diske bia ba yufu wan se no ama wajima niye wo so all report obebu ne ni guso okay ekoso bebre nti na me ka sasem nti wona kakra bia madomo ma ye sei na sei tumi no ebididi bi echi edifu djuma no obi wo ayaresa dom obi wo nkomsha dom obi wo nisuade hu na dom eye obi an ne dom ko obi an sunsun odi ni ye djuma na bofu odi ni ye djuma nti so be ye wade now try no sunsun femne unya na de aba honem na twema so court okay yes but aya ma adwene nkoye say that time the party na wo so nti say me court kra me nya say adance na ye court ko di asem ana ti nipa na be kase why you say no on fan na adance ya kire say why say bone no on fa metre court no na court nzi ampa waya ana wonye na gugu nim ase a na nka hwetwe bi na de amani panna de asomdua ba but we bon ba yetia no na sole tia no munjai for Bible say touch not my anointed and do my prophet no harm enti say therefore sir na nyame de ne ye adwuma na wo se ensem a ono aboka de fa ne ho no dodo enye se dodo no se ensem ne nye nokre ya atro na wotumi me be chi no de kopie mo police station na se wogu nanim ase enti waye saade atia defui entimi nkoba se ampane defo no e kan ne mpai mu bi a wo body tia no ebetimi aye ono aboka so ko wen pa na che se me no itweman so na be hunam na me metu edu me bo dua me yese tia me da won me meda wo beda obi bi na no aka kire say osori tia wo beda debi mami ntino difo bi o yehye wa bi yo na de onya no da so what try you busy me be bacho difo bi o yehye okuta shushu nyame abofo de mu ye adwuma we na de onyi wan so ni mo na kunmu se o ka sem gunu ho so eto no so wo honem no ni mo ni nyame ntem so on for me na eye kana opese wo twi bo fom keke ebre nyame dwuma hia obeja wa mo ni nyame okay but aya na koye enwu na sa ne be ma obema difo bi so tisu wa ka bia wa kire se bi nye bibia na ye di babedwem beka so ndwuma na nye kasa o ese demonstrate the power of God kire nyamemba na nyamemba hu nyame ni tumi owo se da so ye dwuma wa asasi so all these years asem no kwaje me twa me mfie bebre ni ntino tuni bi se yen kanto so na memma ne nye den enye ho okay yesu na ye di ne chi no ede ne yan kanfa no ede ne yan fanye no ye bona sendem oni charge say yesu okowi obi ana okoye bibi ti obi but ye tumi ka sem fa no ho ama ye bona sendem kun reason bi ni ho ana ene she okay and sen ka yesu sorry your cause ya yasin ka asasi onna ne na no shim na
because una come mu say and I mean we agye this say you can Bible from Genesis to Revelation no you with baby e say Jesus sebe okoto obi mu na and okoye bone ti obi ana meboa but ono koye kasem to no so o se me din wuntimi be hu amane nti wo ye me din fo a na nyame pejawa na se nsem se esi amu se e yo tai ni bi na den aba wo so ti nipa na okafa ho onim na obi na waka na wate a ono hu ni se odi abeya asema ka to ho so no ada se obetu anamo akọ nchen ana obefre no na okay say ese minya okay enye sa na eti sei na so wa chire wudi mu a chire bi o be tie wudi ya no o say wa fom mpo wa ono bo mepa wa de ababonti abepa wo che na ekoye se ehunihu na ebe mu a eho no na ya be makasa bebre ya de aba nipa no wudi fo no no madawroma sembi say na ba ebesere edifo no ai wo hye mo so no say papa no bebia sisi o gina no ope mampani edi nipa nyame de ma no adua no mu ope so de bebo o man no oni individual no nya asem ono ni nya asem nti no kwan bia wo ai wo se wonne ne befa so ya mo ka so ju beba ye kwan bebre ya mo be ka be chechire wasem utime chechire mo court utime friend asama no ahimfie a lot of yeah nya onni bi so oka to so anya no kro betumi defend on okay odifo prophet Nigel Gaze ye betene nkan na yetene nka se oyenyame difo eno ana emiedi hu no ena gina ho so de ma nyame asafo enti ebi mu ka se honorable sority a Nigel Gaze enye ono individual no sority an o sority nyame asafo enye Nigel Gaze nkwa na babeka wi asofo bebre na babeka se saa de na honorable kana kopɛ ko Japan eyeye no ankwa mfantia asofo na obɔ mu di ne keke ne mu ekoditi asori ni nyina e ma saa bre no asori nipa agidi a wo munya no asofo mu wo munya no Kristo sumu no ete ba fom ti no after se covid ne kra ko ye na ye lift ban no e ma asori ankasa no eso ti one safo ne ya adwen am chi wade bi Bible say for sure ni ahopopo ye wo kwaje wo dwuma nti se ni obi ka afanya me som ho oma yidie kwese ni nti wo jai woni nyame tem apameda mu utwu ho fi ho a se ni Bible say yintu dia ne dia bebo wo na ye nam so beba nti wo na wa ma ho kwan ama wa paw nyame nyame cannot timase nti wo na ko se wonye gidie wo nyame na wo di de ti no enya ni obi beka nipa bebre wo social media wo kasa fa Kristo so mo a uti bia wo yembesho obi no Kristo wo kasa tia Bible obi no kasa tia asofo na asofo ensem bebre no mo ka ana meboa nti no se wo ni bebia wo kwa wo bi no be ka cha se bebia wo kwa ne san yo woni hu ni suade hu na ade yeden nti a wonam ho nse o mo bi ka so ba be ka social media fa nyamsom na atwu gidie brasia wo na wa ma ho kwan ama obone fo ne nyam because in this generation somebody a wo mi no wa be wonu nyam ntem wonu nyam ntem wa anyankofo no mu anya den a obi do be sacrifice e dey amani ye die ne nkoso because nipa abatri mu ya den the generation we no yemfa yinsusu sem ya ho bambo ndi agro asase so okay yes and ya wo dia no bi ba gie firi se ti se obi ka se obeka fa difu bi ho na woni se nyame afa difu nsa so ama wan kasa wa bra ba wo bo no nyame koyi no obi abeka kasa boni afa no na wo sho di difu ne tin se difu no ontisa wo se we beka inti jai wo no say asori awokono nyame fa me difo so ayaresa na upa yare na hawa unya ayaresa akwentu sem ne moya dia ma nyame bie kwan awo na apa nyame bie kwan adwuma na apa nyame bie kwan
obra na obonu se nyame adom nyame epeke no bia be ka kire se okọ asora mentu ya tight na yesei no no kire se koye no eni ni bible na wo gi di se nyame asem ni mu okay but tight ni de nyame asem na kasi se muntu amuntu su bi na mo fa so me hwe na me bi osoro mfense ye de emma mu bible ni se yendi duaba no yemfa ne ha ni ye de ensa yare nti we ye duaba na ha ni we stroke about obi a stroke akana to ontumi sorry na ontumi nanti ana se wonya ma stroke ni ade onye bi no mo so nti obesora nanti se sebe ni nsa na ontumi ntire onye bi no ma nyankopon nti nsa no mbeteme ama hoade aba ni pedua no na se wo ba prophet ado na ifia yare a wo de wako ache se bp ne ha we cardio we secretary obi a wo pressure we can mujambro so yare ni din bebre edunya waba ya hwe ye bise chire ahwe ade nse no obi na ode usunsun ni pedua koja obi na opewo se obebre wase wabrabom nti se yare na beto so ya de bi on na ma pressure na ugun kakra bia na uye twahwe waba ya bompaye amma ndrum wanonom amma wawu se nyame adom pressure no atiefu oso ahode ampa wakoma no mu a wese obi aka bibia for prophet Adona hunti no nyame fa ne nsa so ye ma me nyame wefi obo nwa abura na nipa na okan no no ni mebi ogira okay aya obi a wo ni gidie nti me na me condemn obi gidie mpenifo omo oman ana nipa ye di akwana ba ye kwaye ba me difo okay me susu mujuma me anadwe yes ye mpaibo ye akwankyira hodo e de bo nyame mba wo mu di yichi usore anadwe anasa wo ye mpaibo anadwe a wo ahonhoma hodo a wo mu nama wo mu so mu di mujuma wo se enam pani bi sasu na wo mu assign no purposely for the to be open okay what am I say? Nti me so me ba na udi mechi no bofu pani gira wachi nti abribia wo sa me di udi nko me bofu anim na me sire ma na wa me ye ma na so bia be ka bibia fa difo no na wa twu wa fi difo no a o how difo no ono so be di na wa hwe no we yi ni sa nti wo se be bia be kone kwan ba be down sana brabo no boti difo ne bi mo so trene se di ni bi ba bonte be ka se o bom paye de tia politician de nya de be ye adwuma because mo difo no kra ga na hehwe ne mo ye wa hanka mo kwa mo bom man ne de chen politicians ne wo mo ye wo ne safo ne ya adwene difo na ede na mo bom man mo mo ede ye hwe edi amodi na mwie mu nkomhye wo nkomhye ayeba ase be hume wa me humia na ase nsem na ye huhu na difo no ebi mo kra kire se ebi mo apo a wo mo ebo no mo politicians ni na ye painting moral right be na difo no wo se obeka se oba be bom paye de eti ona boka na kompa kwa japo akwa se honorable dia nintina okay anipa ekasa bachi ewiase no en fa se onipa no why ne bone ana onye ne bone obetumi aka wabo obetumi ama wabra boada abofom a wontumi nsore ada so ye difo no ye difo hye nkoma eye kokobo abrabo ni se we hu ne ba obebo brasan okay so one tia abrabo ne basia obebo brana san nya yamfa ye ni do so se ni di ni ndi se difo be hye nkoma nya we se ebe o mine so san we jakase bi ato ama se nyama se nyama se difo be kasa afie ebesimi ejasehye baba se ebesia obo mine kokko na saade no anything like I said, politicians both sides in your bar. I am on person one kedi for antum. You bet to me a chima baby, been call ye woman nema, yen walk on ye hobby. But so chance on a ball minus. Therefore, your name singing now will. The buffer any age one and the other. Oh, Bob was there. Africa when she have a dose. It just is a baba. You should try in Siri baba. Because you should be able to meet him. And a day yes in this time, no. Your dream, your dream say, Yammy born new reaction, or ye this year, or ye the gatters. Say, I had no so far, I had say, Yammy desire as I to woman and other.
Yam so ya ba na ye kire nyame se yen nim die ni ye yanse mu. Yo ye no kwanye ni ye yen ye wonim die fi sen. Nti sa ye nsuo mu a ya sere enia na ye de den so. Nsuo na mbra so se Nyankopon mani sane. Na be gu ye nduaba ana ye fudi die so. Ama eyi akese na ebo maye. Na yankasa okombiya ye tubie di. So by mbrodi na etwa fi ayeshi be ni ade bibia wa bi. Ne boa. Na etu aso ama ye bi na yankasa ye di. Atenase ye nya nkwa no. Hu ni se nsuo ne de na bi obafa akọ no wakogu punu mu ne de hu nyae nti se difo ne de kokobo ba o de kokobo ba se uti bebi ya ho ye nsuo mu a afina esi nsuo ne beto nsuo yiri beba nti obe ya hwe yi o se nsuo ne yi ti na obepe bebi akotena nsuo ne tina waba ebeboa se ne se nsuo be embe yiri na embe fa wo no mba anadwe amada ti difo ye bokoko ye wu bia o difo bi ni wo so be wu bia o se ni be yo na mu yi se neba ese ofro no o kachire o na down so o ye edifo aba mo nipa nti edifo aba ebia na boy ye TikTok e wu ko yo nko nye wu aside na soro ko se edifo bi pa onye bisa boy no ni shebrem ni yes so di fiasa asi so me bisa enso nye odifo ebi mo so e trese se edifo mu wo obi ta na chi a mo fa mo support nyina enter difo ya wo se wo bom pa editia Honorable Kanakoprekwa Japan wachi na ne wo ye no ka enye yi na ebe ya ka Honorable kwa me mane ma mega na mampini because campaign na wo mo afenu ni nyina eye be che Honorable ene Dr. Muhammad Bawumia wo mo akeka no so keka ho but mpenifo mi na hit ni no so pa wo mo trese Honorable Ken campaign no ase won shedan ka bibia mfa esom ho ye na Dr. Muhammad Bawumia mum ye de subo ne bono se wono wo ye kramoni nti oba obeka Christopher ahye ade ba wono na ye de sa subo ne bono no wono kra che religious tolerance e de ma Christopher owura Christopher ho ni ade a o chese sum na odi nyina tum but Honorable Kanakoprekwa Japan si obi a ye hune se ne waso nyamesom so Christosum so ene asofo so pen no se obi a wo ba wono mum kra be ha asori because wono no hwe ne kasa mo chese asori ko bebebe no enhye dan fa development bi ama into no kra yo bi anko be ha asori chen se Dr. Muhammad Bawumia bebe nte ne be ya ka mo nyina mo no na wono ntimi entoto na Dr. Muhammad Bawumia na emra sa politicians na about nowadays no me prophet Adona me ye dwuma me support politician bi say yemi nyana bi ni okay MPP for contest a omukoi minimia universe ni favor ne pa o ye Ghana mampani e be wo oman no okay oman no obetumi aboa ma e create njuma ama youth na nye bia ye na emma bone ndosho so come the obi a de ni breba what you say but one thing say politicians name member say papa e be say o kai won paibom say na ye nti se wo bofani wo mai me see me my 5 contestants na wo moko me ni universe ni favor na se nkono bank abebo mai okay nti yes se di for no say nipa ne ni nya asema mbra bebre wo mai mu ade na wo fa ne fambra kwan so also no so nkai so obo say Christo so and also obo say e dey go nkai obi nkai no so ne campaign ni so ne na masoro fie no o sia ne nkofo akasa Christo so be ntumi bringing it down okay nobody what about try out was about can Christo so no wa memu no endu be mfim yenu pe o mine be reject okay opa hwe me ekoso opa me nto abande Ghana nto ensan ye election ni hwe ni obewi the mistake apart ye twa mu ye se on be bra edifo se mo mhyenko na ye be chew emi but one more power no before be sacrifice the national bank say when we ni a wo meshi national wo ba so chi before ne to ntimi Adona me kasa
candidate bia unless I waba me fia aba kese papa say ya de tubo fo ni mna nhihye ya wo na mtu ya ho o ma de tua we di nku ni mako okay what am I say one mistake wo mo taye obi o di for men trust obeka na no atomuda ni di for no show wo mo ni pasu ni pantiase okay aside say nyame abofo fa yen show ama nkomhye bia de pa abonten ayarese bi no bi pa nyame fa yen so ma nipa ni nya na yaresa ni woni pasu okay odifo ye brand de sia na sana mimisa we ntwa to se ne wo kan ye se adifo no aside adifo sab no musan wo nipasu enti mu wo nipasu enti mo ya no wasan be wie nipa enti so bi ya wade a eye wo ya enti ne nipasu ni bi ne se wo ye onyonko ade na wo pɛ mu kama wo sa de am de ye menyi aye ne ya anka morally no akɔ nche no akɔ panacho na de asumdwaba enti ne bi kan se ono abopeo se wompeo abra o tu sa na mo no otietie bi mu na so o kasa tie bi mu eye bi mu ya we no aba bonti open aba be ka no mo so mo be kan ye enti se ne ka ye hu ne se se die wasesa ne kasa ye mu ni ade no anka ono abompede bi na wontu na mo na anka won kosa asofo no na anka won fro mu no onu mu nyina hia e chew pe bi a no onfa mom no onsanya reconciliation se ne ono kra efrese MPP fo nye no ko no so nye so yesa e beboa no ni ao kan so ya jum papa okay die mompai no yes sir e ba ne se wa anya e betumi ahana na e ba no se sunsun fem o sunsun fem de nipa bi anam bia obi a ne manka wendi you okay enti no wa anya kra sunsun fem sunsun so bia ma me nchiro okay me prophet adona metia odifo akwa owe oye eja ntimi ntumi odifo akwa ntwema nso okay opon se masem ye deden ntumi odifo akwa ntwema nso adentia shunshun no owe ni miseme onu we ni miseme nti wonemu no ntumi ni weja ntwema nso sala shunshun sorry shunshun so ye discipline yenye ya de pasa na se na social media nti be say ebi wa sunsun sorry kasa abe nkaso obi o sunsun sorry umpre sanity sene se na wo kan dia na ye de kohwe honorable ni defo dia sene spiritually ni defo no so woni nim chen honorable ana se Japan bofo bi dinichi okay it's a normal wo defo ni nim kan bofo ni dinichi the time aye wo no so oye busua ne kan okay mpese na ko na se bu bebre nti ono ankasa e kan se osondaye bi no bi twine wura tenen bim na nipa ne ka kire ne se we nipa ba ho se bomo a na wo kasa na nka me be fo gwako sika ne ya ma ye de ma wo se fe boa nipa if you want to know steady if you want to say expose ni ni o twa so ono ankasa tamo difo kwame nkansa wo noko difo kwame nkansa so no difo kwame nkansa no nanti a ne nase nwia no na wo sa odi bi gu sum dware nti opa mon ko interview no one on one na mo bi say wa ko difo kwame nkansa so reda obekan history ache den na ho ye bisa this on the opa mon kan che ne campaign team say prophet be say friend prophet Adona on ye the public cry na omo modi anto ni sem fresh so le difu o de say on to me sem fa yi ni akra omo modi anko hu difu akwa me prophet Adona so ba so ya ye ho me kire okay ana o ma ni mani bisu aba wo de wo mbra na ye nsel oba de yankopon wo Israel yankopon mekasa odifo akabi bi wachiri wadi beka ho amaye aka ni se nipa bi amenhwe na yare account wansa na wapa ayare sechi kwan okay yare bi a wo de ewude ti nya che we stomach ulcer herati ana we so bi amanopos onye bi no ma e bi ti ase ase nya ne bi nya
na we say diabetes sebati obi a diabetes so the na type 1 and type 2 men twen ma diabetes ma intwa wona na say sebiu diabetes ma woni ense yansa diabetes yare a wakoa no nye bi no ma osoro nti ayaresa beba hye obo ade yankopon di enyam na we say dompe abati bam cartilage any sciatica abati obi o wa na sra sinti twetwe no obi o wa ne kotodwe obi wa ne dompe mu dwino obi so ti fatumi dwana sasabro nye bi no ma ebetu ase ahye nyamede no ya one thing is me nton eduro mi sayare ti nduro no mi chechire mu sa na obi fast papa mi pedro ato me nton eduro mi sayare ayaresa wo kwan a akodo e fa so sayare obi yare odi tie hospital kesi a wakom enso stay on to nya yaresa adentia nipa bia bible say e wo shunshun nipa bia na e wo monam nipa bia as far as adesa woda na adechia so no nti say the time I would die na you be so time or dia sorry okay na yam fa yeni hu do so se na edi yeni hu ti da bia me kasa abrabo na say wan ti ahye ababo brasan nti yare na wakwa chepedifo bi no bisa yare na chi abrabo a wo bo aya enko besi no pedifo bi no bisa wo hyebre ne ankasa do ba asase so e den na twi san wa abrabo ko e we buhwemi wo a wo ba fe wo be di ya wo ko be wana watiato nti eden na ma wo bra wo be dundun pempen su bi na fi yare abeka wato one e wo so say nipa ne kra na ti mu na yemre nti no about this we were so power and we spiritual healing body awaken about tea and PTT about tea when you be no yi no fi mu na ma wo kra na sori na ma wo sunsun ni pedua ne ye den e be den so betunya kan wabo because we are saying we have find new doors in the no a grow with my friend anti-age herbal tea we have been no man they be a man pedua ne kama no promise ya den na be den say wona mbetwi twa me bi no mo prese wo looking young nti nyama wo ni pedua ne chiri no e be yare ahodo na be hwe okay bi wa be hu baba so aye no hu kwa ye mbe hwe we have been no man we organic herbal tea na we say friend back to sender herbal tea we spiritual herbal tea we have been no be dey so be kasa or two dro bi abo betumi gire fia abodua bi wa na tia abrochiri anasa o ti north and now to takwa de na wo baby echichichi officer obetumi gina baby bia abodua bi abo obo enam mfamem shunshun bia na mfamem ni se na so betu edru enka won ese o ma wo kra ne ye den na ye nam nti wonye bi no be bodua kra enka but one thing say yenye protection fe ndi bone okay and a two we wonam so no wonye bi di ko ni pedua ma e be ye odin so be bo tu e be ko ano bi se de sika ya wo ebeko enye hwe enye bosom enye haban ye na nanu mo nema wo mi ya se ni die ya na wo na ma tu wo tu enko ne ade bi edu ya haban ese se ya bo obi dua na mudi na chinya na dua bo no entumi fini kusonko ana hospital ya ontumi nya ya resa brodi esi mechi na haban no betwa mfimfini die the pen quantana so na di aso o di nso be si obo so ana so nso eto no o be so bi ana dwi be 130 o ma obi akoja no o jira o tubo won na o kasa o tubo o yare ni yagu quantana no so bofo hwe quantana so on yare ni fi so benye wa yare research yankopon di enu ya okay do me friend to grow and I say can grow and now so we be no ma be things so be bo du e be count okay but one thing is no be aso na me de man on the nipa ban o mutrimi de we should be say wabobra obon bra we say yes we dey or be wabobra and the onye bi no di konu mo say na esi an bra obon obi ntumi enkotete no bebi fa de nkobon nto okay onye bi no ma eboa e ma wo kra ne ye den ensan ye nam we stop drinking about tea so wo busu ni bi a wada ne kwenseni a mudi ne tinya ntumi njan bi ni prophet Adona wo de be hwehwe we waste herbal tea obi a wo siare say ya tu woduro say ya yo den ya wontu usisi wontu wo fi moto so abo ho anase wo bofo ma usisi aroke nye bi no mo suru nti ebetu ase ba me nton aduro mi sayare na wo su ko herbal tea obi a kokko di unya nye bi no ma be hye ni nia we dreams and visions
When a high vibration. Obisi me da me so da ye na ma da so no me so a eba peace. Ada so ya dia e ni se nipa bi odidi agro wo brabo. We are ready for the cash we are say in the realms of the spirit me ade. In the realms of the spirit me no one that is you. Because that time nipa bi another. It is okra na so akoshushu we are say. E na akomu say baby ya nipa bi ananam no amune bi da wona wutwa ukosa okwaro abesi wechinti obra na wo na nyama nkoyi no e na yi a Joseph wabra bo no ugina fa ko na wutwa ho ugina amune bi da wonim na wutwa ho tibezi na bobra na afefe obeso da no na mbola so obeso da no na msebi ejanan mu ti se obi nso da ye isi ade papa da okay ti kunye bi wada isu ni nya sa da isu ni a no pedifo bia obaye wo dwumade amma no waboa no woye modwuma no wabrabo na sori na bebi ye ni wagina no otumi akoni mu wabrabo oba de yankopon hiri obi bia no nye obi bia koma so ebisade ma within the prophet Adonai ye be share view abusia aha ene bre no ma kwan me de nkomo twetwe ni nyina esi ye ne prophet Adonai na edi enkomo no message so beja comment e wo comment section ho e de ama me no me subscribe button no so e too much gh ya kai so the bell no e be kan sa no upload ni to mpo ne first person ya be notification wo se ne ensem no ni nyina esi all the social media platforms so ko wa e too much gh o subscribe no wa like no wa share no wo nwa bi so enyi bi ahwe mi din e the dark gold macro